Mema is the King Television ashwefo ene Ghana de shima nyina akwaba ne atena sesonko ebusua adepanya chende ne etwase ede aseda ema okropon nadalma ena ene de device selection ebi akan na busua ne me ya adwene a na onim yakabom ada okropon no ase emra aso se me de akomahu nsem na paso me de ebe down kwansonko so na busua se yahwefo ebe kaya yes sister bi Mariam yebo a ede na asem ebe dan ye se be ma one ne ete ede fedefe ndada no emodi ni sika ehwefie na osanso ji ono ani sika so odikosi de be wie kowie chire no na chese odisika no akọ ne nyonko ba afufura nam so ema obayi ko kan ye de ebro ani chese atete ni atepoi ena wode etete ye nua be na anso hara awo course operations mienu nyina okoye nyina ne ba kotwa na asoba age akra no efiri nsema na no so ode ebedan se yenye ne enje ne ba no information sa akwada no obefa no osua kotwa nto hu maame no kra wonim no ohun no mpo ewusia ni sente na nso ya sanso atena asam no so biom yankoni nkotie sister no ne nante sie ode ba ye se akoda na de na aba se emfa ne mba aye dia ye be ye betumi dia boa no bia no ewusia yankoni nkotie na de se na fatai e se ye no aye ede aboa no yankotie ni aba no embra ye ba ye betu ankomotutwe no eso Mbe ma bi na menene tan oye mi kunu na odada me say o diskani kosi dan ena o ma mi hwe fie a edu ta me say kosi dan no yo ka che me say wenye oba bi wo n'adwuma mu a opese onko ware efe na abiba wenya so oba na opese onko ware den nam sunti no sorry a brome afi oye ma yakayaka di bebre fedu bebi ofre me papa say on me ntena bi mtemenko enti ma konso still on hwe nkola no o man kola ni ska ma se ba so age me baba ko no so si on fa kola ne mame ti ma me ba ya me pese mo nje me ba ne mame nchemu kakra emame mame nko kakra pa choyo ase ba no ma se ba so age akola no se onya me ba nti on fa kola ne mame onu so on ma kola no so on seni ni ska na me fa nso aduane fa ma kola no ti ma me ba ya no anti na me ba ya me pese onje akola ne mame na fe o se on e mentina biem ti on mesu me because o ka cha me say me nko na me mbo besia na me nko no beba no wa besu me makọ nkasa afi ono aso de akọ wa dosu e ma ya akọ ka cha dosu fo no say ono time obenya ho no beba ntima eno anti na mabedu be ma ne ka cha wo say bobosia ne kọ pa cha bo ka me say me mbo besia na so wo kọ ikra wa hu ne si den no ka cha say bobosia kọ ma me kọ no o yi mi nyoma gu abontin before wansa memeko o yi mi nyoma no no frem papa say on me ntina bi o ka frem papa ka chan so no na be wa ran no so on me ntina bi no papa so nya abotre no se wo no waka no na waka on me ntina bi no papa so ma miska na me fa bo ka chan papa say on fa ni sika fa ma me ena no ni se mu che say wono wakọ adwuma ba ye no wabre waye boho se kontrom na dia kaja nti woda ho no chese woda na ho wa ye na chese wo bobo woni makra no a wo tilon siden wo sesa no emegu abonten mamba cho wasesa nyoma na egu abonten 2 days ni papa no otena aware na se no a ofi na busu emi no ono na kachira mi kunu se on kwasesa nyoma no gu edem nti on sesa nyoma no gu ni nyoma no gu abonten ho egu edan no ekwan na no but the good dem ba egu kwan na no nti kwan na no wa na na obesesa ahyehyɛ wa de dem ma de egu abonten am use bi ma de egu abonten me beto me mpabo me refi me mpabo akra ya me pese me use bi adentia enye onso mo ka se ahunhum wa abonten anajo ni sanyoma mama na enye no nko a me mitimi ma de egu abonten a won use bi em ma mitimi si nyoma etibo woniema ni nyina na osesa egu abonten no nyoma ni nyina wan use bi em ompe bi em me use bi ego eti won pe bi em mempe
Me mitimi nyoma. Ma mitimi baby mitimi nyoma. Minim se meyiyi nyoma nyina sometimes mitimi kohwe chikwa na hwe ne ho ade be chena matade san ya homa ne mo bio. Minim krofo kroma yesa. Nti migya ma ade amemfa bio. Mi refi mi mfa bio. Ono ankasa ya we. Me ameyiyi nyoma. Sometimes ono kwampo timi fa. Enyoma no obeba no ade be chena na sa atade we si den be san ya homa ne mu. Nti mi yonka san krofo ta yi mi ho nyoma. Nti maade wo de oni ema sense sanya ameba no ade ba chi no na o meyi ya why na one no wasem a wususu so obetumi aye o sa de no ma me no bi ni asa ni obi ni asa enti oni ema na odi begu abonte na mosesa kwaye na ye de ne de ema menta ade de amhye wo fie ni ne me pie koton ade nti na ma hye bi yes se ne ema kakra bi odaso na cooking utensils they will simony anu de wan mu aduane ni ade ni na wan fa me go wanu de wan fa ma anyo menta ade amhye no ne sabi okay na ukwa wo papa wo on frɛ obiem ekwa me papa ha ukwa enya sei oh mpacha ekwa manjene on frɛ okay no se de example fie o so ni mo won komo ti baby a me won me nkyere no number na me se me wo me papa nchen okay ti me gan se me wo papa nchen no no si debi me wo baby fufuro me kan nkyere na me se debi wo me fada o nti no so pa ombra me fada ho no me ni baby a me wo me fada nchen ti o kan se me wo me fada nchen no eno kate ko no ade no osusu se wo kwa be ma ho na ono osusu sa ade wona net wo ye mema sem ma baby a mete kura me atena so fa say 7 years 7 years na me atena kuro ne so bidin kant na 5 years na me movie ko another town ye ben ma ufre obi line to obi na obeka me ho asembone achro menyi obi a me basa basa and ono so suspect bra na mo tie no abaya tie no time a ho kire ba ni mu a customer be ma ba ma ko em say opade e no suspect him say customer na yem baby then so then nyo no nko na ma approach na oye be ma me kyo me ye hey beard ni ade nyana anti mema krat me frɛ phone so say fa ade we fa share me na fama me nde me hu say that particular one na no o say oye me mpena me mama ni pana de 700 and 7 million that is 750 cedis manje ni 10 pesos impo no aba be che me nyam ono aba be che me nyam o se ne baba mpo no so onfa me che me na ne baba de ye ni ti no ama ni hwini mu ayedu e na okodi salary no ne ma me ne baba so onfa eyi ni me che me e na odi sa phone ne be che me ti mi kura me ma che na de we kura 750 cedis no aba be che me nyam wo se ade na wa be che ma ade na wambo be ma na mbo na mane ansa wa odi ade na aba be mo osum ni mu no o se sa na tie muslim som no mo yese ya be che oba de age se ebo be ma na mane na se be ma na makwan ansa anso no so obi che na de nso nkasa anse ese ma no nya mema me ndie mentera onteda kacha ma asmate se sa na tie menim se ya Kristo sum nyina aka ho ntina ma frɛ be ma ni didi na tem nyina o frɛ ni di na tem o frɛ broni no anti broni ni frɛ me se na bi ku nim se obetimi awo na ono wo yire womba untimi nya me bone untimi ni me yes ade na me kunu kasa asem na kyerɛ no me ye ne customer keke enche yempo na oka na me pa broni na kyerɛ se on de on hwɛ manim na on de function na me ka kyerɛ me kun se nipa a oye me mpena nka me mpa adwuma wɔ ne nkyɛn ma we relationship we yenya bayi wo kyerɛ mu a obo feel se obo reye ebusua the first time no by first story ni mu no nchese atade ye hyense yes be ma de siesie oba ehun se mani differ from ye ma aka so no your worry ni ba no be ma ni nya bi ma ne da na so no asaw ba o expect say oba no mom na de ni sika be hwe be ma no onu asaw ba no acha say be ma na chief why no mommy's boy say ko fam so mo ye metanya na ebi mada we metanya to the nonsense point asamba mam ko bi sam mame asamba yo mate wo de mehwe de meye de afa ho the next minute ore ne mame akwa akodwen ho aba ebia na to obey
Ono ne befa adwene sisi ya ade mechi no ose okoye o maame sisi nti na chese de o yire no aka ne tie yabo etu egu wanfa etumi susu ede dwamambo susu no mane soe ewo alaadi mu hwe se wo make promise crampo na so wendi so a enim se Nyankopon ebisaw na soe wodi Nyankopon din so ba be soe enso aka ho ama obayi soe ye wo be ma hwe me se be ma bia wo twempena bia enye be ma nko a oba na se be ma bia twempena ewo ye friend say ne partner echi bia ne spouse echi bia no ebusua kan wo se sa o partner no o catch osusu se wo twempena kan wo so no no twempena into of feeling insecure oni mo se ete ni senti no so osusu se wo twempena kai hu ma wadwen enkancha fast so o twempena wo baby ni senti ya esanse o bantu mi hye atade kuya tete sanso ngwo mu veil tete bi nka ho wo hye okona aseba oka nani koi pe na unhu ni tinimi unhu ne moma unhu na no unhu ne hwene de hu aye nani ene ne na asepe ne sankro unhu esanso di baba susu no se o twempna Jayoba unjai no treating you so this is called toxic relationship the binyo yeah ma won ko yen so ya ji watena so yen hwewe ye toxic is when we can't let you go meanwhile we can't treat you good too you treat you bad ya de wa kan sinsemu konongo kaya na amanfo edim amanfo ma eyo amanfo de hie se baby de hie ya ekodan baby akwa obayu won kana wawe asemu njiro obi akọ sankenya sa issue we ya odi aba ha nim se ya anka ne papa mpo won te krampo se na be ma no krampo e mo twiti anka papa no nim sem ne ban ye mo twiti no ka onim se ye mo twiti no what you say unja no because onim say the aduane she brings more food to the table more than onu be ma no eyo nti no unja no ma na enko adan obi a usansu jano no o say onko onbo besian fa nko wo si unya ono atete a ode no be fam no ono na be ko afedi oba ye o si onko nso onbo besian no nko wa un besum no sa mi etina relationship mo aye ewom so obi abanyo ye generation Gen Z world ya ye womi obi abanye what I say no at least if you can't find the right person or the good person one can no be the right person be the good person no ube treat obi basa na Jesus obi fa ho adi wo ka cho se so wala adi mu se wonso fa na chi no na afide oba be pacho se wakwakosi oba pe agi oba be sie sika de adekoye ne nyonko ba ho ade e pam no nko ka wa bro no wo mo treat no ha se Nyankopon amman ya botra pa na se wansane ntema we say ye dapso ye tiasi ase ebo na be foso san ni empenufo ka etre sunti ye de enjai cheso a na ye nsaka audio ye maame no na asoba no ye ade ata be ma no ne maame no no ne audio a efa ye okasa fa omo awawe no ho ebusua na pese ye beko akotie se wo opina aware no so ana se aware no won no wo tie mu wo gu awade no nyina ebehu ya te ho ye ho ase wo ye audio no ntie ye no mu Aden
Debia kata afaya ha wonu se so ne ni beduo mu adan ade aware ye hu aware 20 say be ma wo oba be se un bu be ma na be ma bu ma wonti ha be onim ne ya be ma ya ma so ti me ko ya pre aware ni me bu me na bi tra fe ya yo no me bu aware no e ko na mo so so ni be ma wonti me say aware no me gunu nda kona ida so se na so tra be ma me say kona so tra ma pre me ko lo bia ka unya me fo me ma yo de me say me nka unya me fo da wa wa ya se bra me bre na ma o di ka to me bi ni fo bona kwa so yin papa nka sa ma to wan tsa ma ya de wonya hwe dia na wa ye me ba de na ma ye me say wonya hwe me si den na me de akola ni ko to school mu na me say wonya hwe ma mba ni papa ma awale no ana me awale na gu me cheche o mu se ba ma ni ka tell on sha akola ni bi apa what was I left no oga mi so iya to be to on sha akola we obi hunu ko ni ba o de ba ya o sigiri afashan wona ni ba o wuye no wona do ntimi oba bi san so wan ka sa na ntre mi ade kata de wo ba be te on bra wo ase o ba so se be ma ko ade na bo ti o pa mi ma do pa ka ila se do wade ya me nka wo di be tie mi fo nka ma mi hu je ko sha kama wo di ba ye edian ko mi di ba kama nko bi nkama ma edian si na mi di si wo wo ye do ka kam ka si no di si wo me tra me ma mo so ka kam se ma mi di si ya sabi uti ansa mi me ati ni wa ye fa tell why I was serving. Me hiti. Mother, I'm not going to me. Me and your fault. Mama, hiti sure na. Awaliano and your fault. Kono obianya ni priest. Obianya ni priest. My bread. Second, apare ni amo to na wudi ni na se ni na. Waka to what to feel in fact. What do you cause in some open? Adan. Ma ba watchman ni. That's na maka. Oba what di matam watchman ni. Me do atam. Ina mi se ma. Me do atam me ba no me do atam. Atase na wo wale me kase. Mariam, wujiro won me. Oba ma bibi. Me ba no. Odi matam ka se. Odi ya bala no enje. Onu so ya mi bi o. Anya na me ti awale ni yesafo. Ni ku onu so ya mi bi o. Anya wo ku bi o. Onu so ya mi bi. Anya wo ku ni bi o. Onu so ya mi bi. Me se enya ukuni bi. Me se ya kwanda o ma le nya asampa bi. E bi ama monko ade ti a meba. Ni ya fura kula mi nu. Ni ya su o mo. Sa so ma mi no keka. O pa ba se tra pa ba kasa so. Me bring ka kasa so mo ntira ma so. Me pani ye me pa ya am ka ya japan ya. Me ba tak me ba. Na se kana akori ni. O bi na ma iya su na de ba. Adan. Apa ke ti on ware da. Nso ka dia to no. Utu to ne be ma sanada udu se de sisi e ya janka da na wan sanado adan udu ya so dia ya ma mi na wale be na me ya yo udu ya ni aka ja uye nka o ma mi le fi kwatin sini pa ya nka o ma oni fi pa na anadu kwa so man fa dia ne e be wanya so ma yanka awu wa ko ya aminya mi na bi kafe ko ko to mu wa ma pe no ba Mma me fifia na ti sabo. Send the phone am catch us ma dey sana me ya dia na o ka dira wo ma. Me ta dira wo. Ana mti awale no. Pamu no cha. Awale na fi ensa. Ili aso pamu. Me pa ko na ko na efe no. O de ku mu dia sai bi aso. Me sra. Awale na ensa. Me ba man ka se mo. Me ba so me ka hwe. Me ba pe na awale na bi aso. Me adia. Me na bi aso na awale ni aso. Me let me say be o ya kala papa mama ndi awali anegu awali egu saka debia ka sakasa no ameku be na meku onu so meku let them go for this year ya dia na eba wo bi ya want to serious fine wo dia asensa wo adan wo bi ya laptop ni bi o de mo na what selling na adan so bi am falling way never come at all. You saw be unfunny way. Be unfunny way. Maybe I'm catching money there. Now, I'm going to find out why you will be some and I found me my back. Mamma, a video. Edian Umba in Salami or Vanessa. What do I want to tell you? And Simon. Miss Sitting, I'm going to ask me back. Me found your summer. Like I did you.
Whatever we can for woman in panel, oh, dear ma, me quite a demand, also quite well. Mamma, Sabu, a dear, and you began to hear us with an issue. Let me just, oh, with your Mama. Oh, Yama, and one of my connections, when I'm on one acre for me, one acre. Who's the Casa? What shall I open our wall? Men are my woman back. Men are my woman back. It's who I want to. I'm 70. Mamma, Mr. would see. Men are my woman back. Who I want to. I'm 70. I want to see a fully in another. A fully in another. You never say I'm quality, and I'm somebody I'm a what are funny plan? What are funny plan? What are come to your but my sorry, you think I'm Japanano, and I'm all walk and 10 years ago. So should be 20 years. Me or bad tiny, or be between Yammy. And I'm saying, my Papa, young Yanisa. Young Yanisa, Addy, one event. Hey, Medofo. In some moose, you, and somehow. Mr. Mammy, I do ye cramp, dear. Hey, it was here. Oba tampapa bi ana adwo fie sebe oba tambia wa yam hihie no na adwen wo fie no on di sebe nkwasa semi ya amsemfon ya mami ya kikan ye anka wonka ebusu anka wonka me na me ya oba na me na me jire mbaji awade no awade me kunu wo ye nyame awugu awade wo na woja awade egu awade oya ade mo bonse ma se utumi gu awade sa ya site nyakopon akambo mu no e ma nipa da the same bi entitim na so de wa ya iron rod e na wudi sim kilalomi mami ade ata kilalomi hey wo je ohu bi ebusia me se sanki etie audio na ho kadaje bebo yen yeti odo na me say wo kase yi ankade bechi abas ebesasa achi yen anya samutu o me ntwa so ntama odo na enye ni nyina ni o ebusua enye ni nyina ni utumi se okuko e kase ono na san nyoma de chese o tete wo awade wo na awade wo ena maami emi bisa wo anya bia na awade etumi gina mma oba ne be manteme kan wo se wo baba o kan wo se wo baba na sanya esuo ye nsa de wia beye bo odan sanya nsuo be ye nsa na wia nso beye kan wo se wodi obi bam wo baba nso kwa awade a ono ahwa mekokra ne de be yene ne asiasa ahwe na aka ho na oho na obehu se da na se enye de oho na obehu wodi yi obi ba na obi baba na wayi wani no so wo baba ne bi enye de ya bakwa wade na se ze record ase na se amamuro ye wo bibia ho kwan ene de bible se ye wo bibia ho kwan so enye nya na fatai Ebusia etumi ye betumi ye bibia nsoso no nyina na fata yen ntino se asembe nkwa ntina be mo etumi gina so etumi kase oba no agya na wade papa ye saka papa be kasa ye bisa no se sa papa oba no kwenu papa ndi adanse se fiti time ade we start ye oba ma no bru no ye bibia no and se yesi so trama ponchene wojegwo Waje no ansa no hu se na ade na kwaso ache for 7 good years. For 7 good years. Bema wu gina asam so de agya oba wo se atwe sekan se obeku ne ho na wasafa wo sika we asam ye gina so de gya oba. Asam yo ma ya maka so amaka. Papa yi beti ye wo mutena ase asam no so amomu ka bo mu. Ama entity esa so baaye na papa no kwa mo kire mu a wo friend be ma yi ka chen sa na ntino sa asemi aba o maka ama o maka abo ma de be mpa na esi ye e na betumi ama wasan so agya obayi oye be mo so mfa ni na esi fom na nko onko nji awade o se na ase be ma no be ka kire na ne se oye be ma ntidie
asew bemma na asew ba no so asew commando asew ba commando na wo chese wo tieti awade mu waya ade ai mi tu chama wo aya de nyo bia na beye seye nyo bia na beye seye waya de papa wana wujina awade mu Islam oba na ji awade Islam oba na ji awade ana twa ayi Alabaster International Ministry pastor mi refi ni di na ye me ya twa okasem bi okasem sasem na aya me da till now aya me da till now aha ebusia Kofi Oduro ono ala Kofi Oduro ya Apostle Kofi Oduro friend is Alabaster Ministry International Ministry papa ni ka sama ni ye me de Osi free advice for husbands. Me bo no to fa kakrem di ama. Me nyakwa ka me bo crampo o ma wate. Osi free advice mbe mo wa no metumi afa sa advice no hwe. Yes, so oba wo friend say wo yiri ana say wo mpra whatsoever woni ne tia treat her well. Treat her well san say wieye no sisi ene die enka hwe na wieye no. Because oba hu ni say oye oyira na say ompna na say de oye bia ma no wan treat ni well a we wieye no betumi ayemobo be ma ketiche betumi apagya no esi wheelchair mu e de na sifaako be wi de ni si fita no pa no a obesi wa akopema na adwo a obekwa akoda e be fa na akọ what you say into no say wo de wo say wonya oba na say wo de wo treat ni ye na wo treat ni bad toxic relationship and na wo de wo betumi adia ma oba na kai say ewieye no ni asem no betumi ayemobo ewieye betumi ayemobo papa na asem o kan ye Reverend Kofi Oduro asem o kan ni me say ebusia na enye bi aka me kwa ankasa watie ama we say no kwasem ne yaka no what you say aware nse begu o say ngo sisi ano enfa won say be omudi enade akola no fa no koma o ma me ne o papa eye danya egwom se sekantwi abam na ade no yenim say enye de yenye say empo no say abrante ba no be pa chew cramp na enye danya hwa ba ku pe ni senti ni tinti ni tietiem umpe oba ni umpe awade ni biom yate ase maame sisi anu awose wadwe ehu enka won se ema won kai se oba no mukwaje ni fie busuansam se mo mpe ni biom a boko na mo de ne kọ amamra ni amane esafata no na matunse agu awade no so ni egu no obi afa ni we ma abaiwa no nsaye wojina ne nan so she's standing on her leg stop obetumi nya be ma papa bi aba so ni mu ama ne da ache awie ni ye na de obi afa ni we ye dan ke empina wa rugo so na so no toxic relationship every red flag in a relationship bia marriage bia no bra sister ko soro ba from besin sem kre enye ye because me ni relationship a obema bibia no okosusu hu a kire oba ne maame mommy's boy for omo ba sankele no wo mo nenam me maame sise dem maame be ka no na ye sanya midin kanka ye treat a girl or a woman well yenti sade we wieye no awade no ye mpebio ma ye nkoto nsengu so no bi anfa ni we busha me do besi anim se ma me kasa anya tenten isa sam we me kasa me kasa anhwa ye nhole me nhole no obi asori bi ntima mfa mu se enu se ya na me hu agye nkyere was comment section wa se like share na fe subscribe mami na bibia ntumi nya kama obi ka trap na tv okweja ene mi din ma be pense ya akoma mu nsem aposo dia ma da se ne mesa so ene wo adi ehie ma me crab na me da wase se wo jebre na wo hwe ebusua da se